Unidentified miscreants have torched a house and a shop at Babukal village in Jirebam district yesterday. The village had been abandoned by its residents in the wake of violence in Manipur since May 3rd last year. The house and shop reportedly belonged to one Lauriam Tomba, age 45, son of late El Babasna. Speaking on the sidelines, Lauriam Tomba said he has been taking shelter at Vidyanagar Multi-Purpose Sports Complex since the start of the violence in the state. He could not return to his home as government failed to provide adequate security to facilitate for their return. Villagers of Babukal and neighboring villages have been taking shelter at this relief camp for over a year now. अखोई इरांग से मरम मतुंग इन्ना नसाइगे विद्यानगर हरिबल लिकेम सिदा अखोई चही अमा फाजले जुम कईदो करी कमाई तौगे न येंग बस सरुबदा आई जुम जे चाक न लेरमे जुम मसी दुकान जु रेडी जुम जुनी पुन मई थादोक पिरमे मसे दुकान की पोसे अमा मसु लोकथोक पसु नंगौद्रे कुकी हरिबा जाति जिगा नगना ताबनीना मसिदैसिदा अखोईगी लंबी थोंग नतै चादबसिदा सरकारसिना सिक्योरिटी अमा मसु मंगजौनना इरांग हौरकपदुदा शिक्षण थरांग लहौदब मरमना अखोई चेन थोरकपदगी जुमकैदुदै पोचै अमत लौब फंगौद्रे ngरang asi फम चाना अखोई लेरमिबा जगादुदा साइसागी मतिक चाबा जुमकै साबिरे हरगा चाख्रिबसिंगजे कि मतुंग इन अखोई इसाई इरमदमसिदा हंजनबा पामजै मसिदैसिदा सरकारना सिक्योरिटी मतिक चान थंबिरे हरगा कोकीगा लोनरिबा जगा सिदा एक्शन थोरांग लोखतपिरे हरगा हानगी मफम चाना इसाई युमदा लेरिबा सुमाइना नुंगाइ जायफना लेइनबा हाइसि सरकारदा हाइजरी. Also, speaking in this regard, Ward member N.G. Gopeshwar said villages such as Boirikal, Babukal, Sabughat have been abandoned by the villagers for a very long time. Villagers have expressed concern over the safety of their houses. He urged government to make necessary security arrangement to facilitate for the return of these villages at the earliest. He also urged government to look into the problems of bad roads in these regions. अखोईगी बौखांगी खुनानौबा हारिबा खुनसिदा लौरियाम तोंबा हारिबा निपासिना मागी जुमची हानादैदी पाउदे अदुम ताबा अदुबा असेंबा मितना उरुबा पाउदम अमता फंगदबदगी अखोइनासु मीडियादा नत्रगा सरकारदा रिपोर्ट तौबा ngamgide tumna khangdana hairga alanba tagada hairaga adu ngarang chi tomba haiba nipasina mukai amani chalaga yamna teksanna chalaga magi mayumna ke amana laikai di yengba chalubada magi jumchi mai chaaga lerame mayumda dukan su yauna tawjebani adu tumna magi dukan gi poche ama man chingba pumna loina takna lerame adu marama sina aikhoi leiriba khunahum aidi Babukal Sabughat Boirikal हौजी गवर्नमेंटना अखोई लेरे की चाही अमा हेले सिक्योरिटी चेकिंग थरांग तो बिदे अखोई सिक्योरिटी पिबिरो अखोई सागी जुंदा हंजरगे हायना तिरबांगी दिसीदसु चे क्यार थाजा खरे हाइजा खरे अदुबो मसी भावदा मदुगी चपचाबा फिबम अमा गवर्नमेंटना सेंबी रक्तबनिना अखोई सिरिलु केमदे लेरी